alani nabudari dema ibuka kita nabuka acara gondrangon so ada piaturhon bani para gendonta hitung-hitung di GKBS sunai magi bagi kita mama bani na manutup atap manakil gondrangon tetap may kita manonjolan bani aturhon nadop itu takon hitung-hitung di GKBS namar pertemuan hujairan nami acara terkunari do posya mandoning kita baru bayan acara nama nutup atap manakil gondang alanai mandoning ma kita puji hita Tuhan tak mandoning kita umbani buku Haleluya 122 ayat 2 terima kasih ma baru mereka tanpa layak mandoning siam agar masayur ubani sedia berkontak. Biar batakan uban bani manutup gondrangon ay mahiteta martarima kasih aja apa sangapun Tuhan apa membuat kita ase tetap marsi holongan marsi anjuan anjaha marsi pasangapan bayan malas nihut itong-atong hagalupan oras gual na parlubion ay mahiteta martarima kasih bani bata bapa anak pakontuni na basing sito palangit pakontano gual napa dua non ay mahideta martarima kasih rubani pamarentah tanadong ihu taon hora gual napa tulunan ay mahideta martarima kasih bani pangurubion pakon pakamalas kuno dia apa sin huta martong pemaita. Terima kasih mabamu Tuhan. Mardalan di bagas ngadiar acara adat kana ipake hanami gondrangon gabi hitenai memuji pakon pasangapun ham. Terima kasih ma Tuhan mardalan doha ganupan acara di bagas ngadiar gabi apo maon bani keluarga jana gabi hasangapun hamuliaon bani goranmu. Ibaga Yesus Kristus hanai mangindo jana marsombah rubamu. Amin.